mwene sina ndakugamba ninye DM Swaga ninye nakoze cyafa ya campus yona ka turiyo mukosi y'intu bageta QM quantitative messages erimwe bibaro bingi hazanye babikandi binteganisa tuya nyonkantani njangwe bibaro gumenka chetamo so tukashita exam ntine kinkumanya nakopa DM Swaga kurga nkama amazina kagehandikira natanka ansa yo kubanza paka muheru kugambe cyabireho nkiya yonkaga na munana DM Swaga yonkaga nemo kurgobo ya stopping kumukopa kurgobo ninye muntu wo kubanza kopa okasingo wako pakano tonjire mchinzi chona zinam dancehall. I wanna see you shake your body. I wanna see you roll your booty. Zinam dancehall. Zinam dancehall. Orinyankore, omurinkore tkantera, nkani intera. Nyaro bunyeshonga Bruno Karum studio. Abwa mashenero. Namunonga ariye. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati kore media birankore. Yes, all right. Amazina ni MC Mashweko kandi program nekibozo nkaburijo ahari Nkore Media TV. Nimba kunda munonga abanywani bitu kandi mbabura kureba program eji mukasharinga mukagezaho nangwa no kusubscribe ngari Nkore Media TV. Mwe bareke murukora nikirungi banywani banje bari ahere shankezi muri amirimo y'abaharabu muri yo numukwatsaganya muri numukora buri kimwe muri mugeze kugiye kimwe ayetera ho nkimwe. Na nima abanyeganda bari aha konkasha hankezi hiniki wayekorireho we bari munongo mu mugoro gukora kandi we bari no sharingira data yawe kabasa kubano ureba program nkezi kuko kukimanya ngo ukunda kwija nimba nyine ekinakuretera ningashe nimba nyine omugenyo unakuretera mostly abenjo abumukwa mu mburi zengeza aho mbaronda mbareta kandi tubasa kwa tuganira munabo batugambira bo bakatandika bata kuza kube kibari bakatandika bata bakahe kandi nibizubuke babugine babugine mu mahanda bakuza kora izine bakozire so mbwe niwe nakushaba program eji iwe shitama share nyo munywano wawe ninga mutera kasimo mugambira ati rizoba ninga shiza Nkore Media obase kubano yerebera program eji obase kugira cyo wayegam program eji abari kuteka musente babeta bankore videography na nkore photography abone bakuterera kishani ninga shi wabo ino bugenyi bwona bakukwatira ryo bugenyi bwawe kandi umukoro bagukwera umukire kake abo bonka nubo shangiye ngo basa kutere basa kutere bishane onyigire okijano sheka kishani ninga shi bakakwata ngo bugenyi mazima nubo ko tarabutahire baza kureta bugenyi ukashanga ni obutahire so mbone bahikire kwatere ryo bugenyi bwawe kandi babukwera umukire kake waba no benda bashanje mbarraho mu rembo rwambara ninga shobatera 0 mushanje 5 ina bibirabe namwenda 00 kandi base kubano gamba nabo ibintu byongere kutamburage rizoba nabaretero mushijo mutire no mumbuza binyi mutire muri yoko no mureba TikTok no mureba Facebook na YouTube na hand platform Twitter n'izindi so mwaje ngo mushijo guntu basatka tkamanya tuta umushijo gukuyatandikire tkamanya tutebe kumukwataho konka trustinga so nko mu trustingire nanyengerezeho munonga namuronda tatwire matwira her konka tutembere nyonyi twazayo namwihayo twija so today hati turyaho turiyo mu Uganda kandi mangu Uganda nimbara so atowe wowe mu Uganda utaze ndimbara no batari mu Uganda bari handi ushija no bamweta Tata Bruce so reka makira banzara musabare Nkore Media TV kandi nabafana beye ahasigara tugumize mututandike tuyengere mu sebo nakwakira nakushemerwa Mashweko MC Mashweko nakwakira yaga Tata Bruce naganu mazina abareba Nkore Media TV nabashemerwa umurundo gundi kandi agana makaganje ndahaninyijaho kandi nataye nitwara mucyo kushanga ngo nashitama na nomushija wa mani kandi munywano wanje MC Mashweko abo kutureba mukama bampero mugisha mwe bare kutukunda avuga turi yahabwe mbabaje zanyu ayimutari twakozire bitukoro gashanga ngo tubine makuru so akire nkaka kunkozire nashanga ngo fani ningasho muntu okuba nakunda nubwo akungira ngo hati tera kamukunga amutogoshozo wabweju nimba niza kuchikora ahabo kugira ngo numukamanje so nimba kunda kandi mwe bare kunda bitukora na munonga Nkore Media na Nkore TV Bruce Comedy mwe bare munonga nabashemero yaga ninda tutarikiraho no manya abantu ningasho bafani abaturene baturebokwe ningasha abaturene bakureba abaturene bahura yaga Tata Bruce ningashinaga namazina bose bakweta hati ntutwe ngo izoberi obashobora amazina gawo utakakira kugira ngo bakwete yaga
yuko waziri watero rwari bafite mu kanisa bizira bishop ninga faza ningo hawe no wakubatiza busamiza kashuka hizina yakwetari heri yakwesira nyona no wambatize bakajya ngo wambatize na hatatahana na yerarcherera mwena ka echafa iki yarebe takakikirizaga akwa ninye muntu wo kubanza mu Western Uganda ninga shikashari account owagenzere ayine myeze 5 kagamba nyine myeze 8 bakaza kumbatiza nyonka nagenzere natambwire so amazina gubambatize andanga muntu cyo bambuze cyane agagandanga muntu ago mwenu kigumere agwa binshi twagamanye nibanyeta mpamizo mpamizo Solomon abe Solomon namumashume bakamba rumanya ukampamizo nibachabaye barushangana banyeta mpamizo nato muntu kakwa nansi ncha sente yare mpamizo atoguno atininga naza habandi ntanti ninyaho asheka so nibanyeta mpamizo Solomon ide nagaga yaga gakatanda ka 2008 nje naheze cyamushanje so kuba kubatize wagetinyo banyeta mpamizo Solomon weja wazarwanka nyondi nzarwa yaha mu Western Uganda kashari rwanya mahembe wa atabinja bo wono zibana no cyamera bwizwe wono manya abantu ababingirerwa kasisi mu Western Uganda atayabara ntayitura naho futura nimo mwamusikira tukono shango haraba hibabi so hati ko wazirwaho nakuraho okushoma weja watandikire ngashomero ko mbyeshongo byento habya government ko primary umcharo naka nashomera hwaho mashomero nazo mwe ninye muntu ne cyafayo washomero mashomero mingi kandi akakora ibyafaya atari school fees akakora ki icyo cyo tutaka cyekero kuba nimbango icyo cyo to kubara kugira uko wariyo so konka ngashomera umcharo primary ngashomera umcharo hinkuzarwa primary bashomera hone ikibaho ninga kafuruka yara eriyo konka ne kama sasire nindi kunda munonga konka nibarietanya rubungo primary school mumenye we nishomera nashomera icya katano ne cya mukaga so kuyakira byo ngo kari yari umuntu hato muntu yije yariho business yagwa abantu nishomera ukundagambira abantu ngo kashome cya katano cya mukaga bambuze ishomera tero kada abantu binyuma abashomera private zakare mama izo zbazo business nzeza zugwa umutafa abantu bari hamwe dibe nkaza ukakana ashanga hati bakahenga hemte mukuru bwe hati wabuza ngo ngo obi wemiti kuna tuire munzu nawereka ntaza turoreba ka hemta here ntuno twabe tushitama ha muto muhango ece chikopo cindaga dibe bibona ati mazuma abanzi tenga so bwisha washomeraho naheze cyamushanga P1 paka cyamushanga ndiya hato mu primary omwe urukushomera mu ubwiro obo kagurenga mwakaki ndikutana ka primary nimbaso bitamanya ko gacinkumanya nyonka cyena na mwendo umushana gwa cyana na 8 nubo hinkomo akonyo ntayinabe ninyetegeza kunka garo ko hansi kine binkwishuka ko nyishika ngo umushana gwa cyana na 8 kandi atacyo kushoma ngatotora urupapara rwa shinja 5 tukatu umugwa fama he kwa henyanja bageta gacwamba ekoma yasigara rwagati so kutwa tsetwe tunyo tutwara nyanjaho umuhando mwakaro nko umucucu natotora ecyaro nashemero nakikanye bagane memari konka ubuntandika primary think ubishuka ukanka kihendere kumibira na mushanje obumpese cyamushanje kumibira na 8 cyamushanje 8 wija wahendera primary omwe ninka bintu cyo byo kwishika byo kujya tkonka mwe no primary ekino bunabe nshuma tikirinyeba ecyakubeireho cyo kandi njire byafayo konka primary tinene kinkwishika abo kuba konka kinkumanya nyoni mangu abashomesa kamba integral sabwa balance kusuba balance akwankanda kace empare nkanje tahonte inkanje kizo tata kuyabaza gure myenda kagure myenda takupika hata abo kubure kibunera abaho shana ne empare ne kankumba kabantera burizo hato bo bakufutera baruteka teka ngo jishwariro bamangu no buyayini intera balance kurwo mpitire impaka kom sinatiri nayo korenka beringanya yo balance kazba yo kunabo nashoma no bakimanya nkamba ni bouncing na balance kunka ndikubukwa tujya ngo nibikoze nkana just ekibunu ndumserebende atine karuho akanyama kanu mpare hataro kanyama nene rabo bravo akari nkoni munonga wija washoma waheza P7 kuwagereza wagite reka joining secondary secondary wija wasine one wa joining
Senior 1 agishomera ha cyaro mukamba ishomera barita sense cya sakashanda kandi star Costa gaza kurwo mu P7 kandi dancer ndikuzina za boringo buri kiri za stamina wanda kondetero kugarakaye hata mu primary urukushoma umushoma kata kuzinda ishomero bya primary no mabashomesa abashomesa bano betwara ngo barahanga ba deputy barahanga aba primary betwara ngo ba deputy barahanga umunsi akwa togamba bano boko no bwako bagwire no manye bikunka nyoko nabemba ndi mukamba ndio ko ninye muntu mukaka kushira kuri sana radio ngo nyonka ndisana so nkamba ndi dance ene radio event bya radio bigumere na agire mu kushoma mu secondary no secondary high school te kushana primary ninye muntu wo ati we nanka futandika kuza kwega dance ryo kuzina kugira nyoti naje kugera mu baju kanjegero mu ka radio FM mu ka radio FM bakitera nga radio west baterekesho ngonze na none ndakateke bentego murundo gumaka kwa tasone radio je yasone kandi yitwa nanga mukuru waje ni yaba yine sone ya tata agende atarkwikiriza umuntu kugikwataho so unagikwata atubakabatiraho mpira gwa akaro mushije kanarangiro mpira tinkumanya na radio yabira ro mushije gwa akanteza Katernesta kari undi jo mushije ariko buzabuza wakarangiro mpira so aza nkampagira maniyo so hata mbacyo barangiro mpira hatari umpira urichareka ko box ore yakujya ngo goro muguruka mutora kuri utibari yaho ore yagarika yagira eganye mbomawe so kunagiye kuguruka radio yagwansi ayatka kace banyite so ate yoko hurikiza radio urekesho nguru uzina watandikira wajoininga second dance ntangira natangira secondary akwa senior 1 ninye muntu wo kubanza kubarye ngata akaza senior 4 na senior 6 rivers party bakamweta ngo performing ngani zina bukutom hahendeka mpiya hompa akwasa hari ngakampagara ebyo kwehendo konka kanze nebye tine style onke strokes zo kuraza yo mu order ngabyo rukureba cyunjumo katut ko kargo katut kakonka ubwiro bwo nbyabero na mnongo mbyaro wito nbyabero so segnanka senior 1 watandikiraho tizinge kakugenderera ati nyona na hati ni kigamba nabungwa ingambira abana na nabe nabinja binashume nabone bakimanye nyonke enjoyinga high school kusinga na campus akwa nkanda dancer wori no mushome cyo gukora mo ine talent no bano bafutina no star no ningo kokora regi hati no mushome ngato kokubora star kitire oryo munso kitire nga regi azo mushome wo ine cyo gukora bomuteze bo mpira oboru kumagambo rujungo rwo debating aje oboru kumanya kutere nanga umushome wo ine cyo gukora byamba byaterera kandi rahanga yakuyamba kashanga umukasi no gukora hoji zibino kubo ine byo kashanga uri yecesho ngo gento ho mukasi ataho na wowe byangira cyo no gato ataho aho kan new high school yanje yona kanta kabona bonaga so weja senior 1 wagiheza nazo senior 2 mpaka ndio shomera ndio iwe nabashomesa mukaba mwetwaza muta ukwetwaza utabashomesa batene kubabire bakabo bakategana soka hura bakubuza ubusingi of course byo buto abashomesa ndabari nkabaziye mayo mshomesa umziye nakwihomuka afitwara ishomera ngo bari ori amuyamba ho kunecari ngo kukuza so hato umshomesa naryo muziro muka bamba ishomera ini hati kandi wori yo mwana bamba yo basheza kufitoma order no bano uteganisa no takamanyire cyo na babagambire bintu none tekete ngo umshomesa nakwepankaho ngayenda kufitegeka kunga ko gukora ati nabita ntwanga umbashomesa kutukere ngo kabi no rwanje ati nimba nyina namutere ngame no mugenti konka ko no shemeza abone hati nkija nabire biyabe nabana ngambera so tinkabura kubateganisa imyaka keriye kuteganisa weja waheza senior 4 wageza wire 2012 waheza senior 4 wagishitamira wagikora ninye Solomon mangu ba Solomon umunsi taro Solomon ninye babanze kuba Solomon ukubanza akakora akabura gukora first grade umunsi yo so niye nakoze second grade ya story na hate kintu dani ni mangu niye nashwarze ba Solomon wazo mu mashomero gona waza ku muntu Solomon nabana akora first grade kunga niye nabanza olevo kora second grade okay hatkuwahereze kora weja wajeninga elevo naza elevo nazitendero second kwandi kunu warge wazitendero nazitendero secondary ishomero ryo na branch ya Crane High School kitintareje ya kitintare ba director no bamwe no bari so mbareta abana kuri aba bareta nazo mishomero y'ababaya international school
so hatwagire ko wabodinga atubo kandi kunishiro ko kandi hatubona abera kimwe sita kandi ari batamu nto mwishomero tamu yo kubanze 2013 tamu yemwe yo nasinga bururu ishomero rumwe abana karunana kandi aba Kampala nasinga bururu entertainment prefect nasinga be bashomiwe o level yona kabasinga umwana abwe kinga kagenda yarara umukibera kajya tumuntu naje atari musya akakanazira umushomero kanyo twiremo akwa nkamusingira mu HS yona nakanazo o level senior 1 senior 2 namusingira mu wiho bururu umchaka nacyo nije bero yonko umuntu wajyo inengere wabera izira ishomero kandi ukasinga karuru iwe mike biwakorera ishomero byo kugeti mu entertainment nanya kasina nateka hweki kine binakorera ishomero abugwa ngana heza muntu wikisibir kwa dantoroche bakagwa dantoroche kuri prefect entertainment prefect nkambanye azanyo nkambanye nangushemeza abana binkwereka akashane rwa mukaga so rwa katano nyonkanda ba gate ntoroka nza kubarondera films biha akoko bakabo bari entertainment prefect ko batakwarsa runya nguzo kuronda ki film sati nyonkanyi torekera baza kuyerenda film ko ati kurabe ningaruka ngatoroka kweme nyonkante beraba abadeskwano bagenda ndabaho nabo nenatogakanyiyaho kurabe ninga kandi ninte kibuno nto mu fence ubwo na askari askate mpane mu kibuno yanshuka ata gate shahe mwaba abasinyamano bariyo mbarga ko ndiye kikurya bariyo bazo mu class yomwe nande bakandeta bankiriza bati konka ekigusimira hanga ninye muntu kubanza mu ishomero kwa totoroche bakakorekere nanka entebe yabo yogwa abantu bakamango bandi motinga t-shirt za prefecture banze ni director niyo yabanze kigihereza abo kibakoze kuba nkwasire bakareta mukuru wanje bakaho then akaro deputy sha bakantere mboko 15 bazeta umuswahili bazeta kasorobo kuba yabantere bati bamwita atayibwa mun mwe first born wa mawe so nuwa atunwa barinka gadia nakaba nwe yantuireyo aza kandi hinanye gicaye cyo baka kweta mukuru wawe uko tine ho baziri kandi bakaba barahare kashari hatori yari kari itendo no yaba ine business kandi wabantuire no bemba manya mwene kuko kubo ino muntu so mbone no baba muzire so kabaje kumwanjura ngo umwana yaza kurgamuramo so kwagize ngo agure shenjenje ata atumutere naza kucyata inyoni mmanya arkwenda kundambira ngo batakasho batubashenjenje muka so bakantere mboko mbazeta setejo 15 bazeta kasorobo ogwe deputy cyakuyantiri 12 kaza kure kibone cya left cyo na cyacanyaguka narwo nirukanga nati bakandebaga basagare cyaro ai wakana tera hanta ndabona kikakiye kutanya kandi hone mboko za kasorobo kasorobo ni rwaro yona ahon so batukuwarigiramo atshobo umusekendo ro mu rukushoma ukurata watandikira kuko eshongora elevegere kuza kwitendera uko ka watandikira ko eshongora kabye byo kumayiminga byeshongo bya rege kumayiminga byeshongo bya rege ninye muntu no mu orevu akora rege akatankiye kumikubira marari kumikubira ndiko ka performinga ndi msefo so nyoko nagira mu ishomerero rukari mu abana international abana ba Kampala bakabacha kwa leto kwa mnana babashukamo ishomerero mu abana bara abani muno boko boryo boko banotambura mu main hall empare kajuka twakurebayo kuko abana betegerize so kurashire munareba bakabana ko babine bitabo harumuzano bihe byeshongo byaba Chris Brown biha bya Jordan Sparks anareba atunyone ndakubura region tawo region yabashije cyeshongo cyece cya abantu bagwiresha za nyona na desk yanye baze mu itendo yeke yo baharesha akaresha nkani nakuza kusinga karuru kishongwesha ziyone keryo mutumu yona wachiteresha ziba kwereza karuru wampeza nkaniye akwa nkasinga ubwo wanje kishongwe rengereye mbata yakikora bamuzara wabana nyona nkani nyonka bereka ngo basa kube cyori utafosingire kugira ngo obe kindi akwa nyonka imango cyo kinyorobera no mpati zone ziteno nka performinga mayiminge cyishongo cya rege cyeshazi akwa nyishwa ngakimayiminga ho first time ya senior 6 a stage ngarwo nemton chance neshate kumishatu na bibiri iratanke yo mu bakatano no kukigamba iratanke yo nko mwana wabira na shoma ntwaro chance ejo wisha wagitahe wiro sente kanzimanye kanizimanye abo kana butaye tubaturyaho abantu ko ngashe mukuru wawe hine nko kuwa mugambiri ho nenga
shunu ya bari ya stage na ishongo ati manya mwishomero mye bokuri secondary sente norga warjana pakitmane ay numaro abana bari mu makagago kwa sente bagamureka na miliyoni ya star canteen tuka umwishomero ryo no wabo ijana na miliyoni na no wijana mtware bizikaza akakwa akar muze life akar mwabishiki mwakamukambishengera tukwa shengero ko beno ko bano ndago orebekeje ujwareje kandi naishomero no entertainment kene singa social life kene singa yo sikasta kubura kufa kandi kindi nacyo kikakibakiro kanyine kuziriya bukwanka skor nacyo kikakibakiro n'ikindi nacyo atyo atuwesha wamayiminga waweza kumayiminga atuwarga mumwe kunabe ntaka hevzena na first time aho kanga first time kuna ntaka giheze bambi twarambingire kureka atkaza mu bitikirizana ishomero ubutikirizana ni ishomero rungi na hati ndi recommending ngatika ubutikirizana wisha wabugirano na edcha wishomero bate bwisha bwagaho ubutikirizana bakargo mu shonga za Adam kushisha okariye cyushuma Ejime cyane ubwiro bonkana atangiye kurya ngamba ninkireba nkoko kukireba muti ukarehura washemerwa hata naona ikisera bakakirayenda kushemerwa ati so izo arumwe kuna bende ni ntaha ntum staff room nkoko banoronde bye kuza kureba machine za zikikora urumushina mushomere nama kandi namba enganje manyo muti ati njire ikintu gakurwo natanga kumwangwe twatanga nama unabona areje kuza kutebo muyembe na ntinya naona ndakuryakije umakishomero kanyonka abwiro nkankiri faranga atama just kubarunda ushemerwa vibe so ati njaye chemoka yarabiro yashikire hari akakuna katuna kimanyeti ndayombe nawe yatama nakudabe ningaruka kufumuka yoni jana kupikinga ibintu na gama muzei kana aho ntayikwishwe kinde kindabihire mbajya munimbiye ubwo nkabiha nize shana nyini nyetira unakiro mu cyumuro na gama muzei ntatinyoka ngambe y'amazima kuriya ishomero kuko itwishobora itwa bakashare na side y'egene bateketa ngo akujya muturi hina kiruhura mbajya mutwine sente ntatito mbajya mukunda kushoma twatwizira afiteganisa ntatito no batarana atumuzene wakagize agayata atatisha meri bakwana no fakina biri atkana to bagire mu kiteka tekete tokatunje fsinyi ukono shankanga mani kwatanta kushwanye ndo kogo manora okushanga kongera mu giye akavuga tangame mutkaganiyo kace yagambe cyo nkayima tia tekiga idea yanyu unabe ndio kana ndeta admission form yafutwara ishomererine yakayine director banywano bo kuyantwara okuyabiza atobo wisha washomero heru wagire muko second term yasinya 6 na Saddam na somera habizwera tropical bizwera atokwenda hinduro y'amashomero kuzoko kashomero ko kashomero kutine ko byabene basa kutegana samo nyo mushomero kandi umuntu wabaye ntarmu yayi ko kandi umuntu takushitama ari jampe lauzi ibintu kebe muna ukiboryo mu class no ndango shoye meme rundi shanje neshatu ukiboryo mu prep to kutanza ninye muntu niona hati nisime mbabazaranga ko nkashoma 16 years of education nyo tinka zaga mu kitabo kuza mu kitabo ntunka concentrating ku mareda kipitano mwe non stop icyo nekisho uko utabasa kushoma utabe nani nguze muntu ngo ngojo to mwana maramu nimba nashwire ndabo ko abasine 6 no bamanye block ya science abi economics class no bamanya orevo bwana no banyeta papa ni ndabaraba so ati umashome kikakiranteganize kandi umukushoma nyowera hanga kiyanyambere ayina benshoma era exam no hibaye bare akonyona na oref abemba mamwe bakunsinga be batamba tisinga bakubanka bakana bakuye agurgatizana za 50 nshanju bona kabaraba dono kabasinga so wisha waherezaho so nija naherezaho kana kaje wabekaje atwabe kire manyati bya secondary level yaho nakitenga yakurata primary level kuna rebe nakora rahanga yandi nakora ntangira ishomero batambingire kamanza rahanga ndamu muntu wamani nyunkani mango HC akwanye abantu bakawe nkan high school yora nkantaka nyikegere marwa kunka groups zinabenyine abuja nkande ya dancing ya entertainment nkamba nyine groups zababaya second no kageze utanywira marwa takanyira utakanyira
kijamaro nagega naiza kuzomu kana bwega kugandemo Wewe mnonga tukine Tata Bruce kandi ari Kore Media TV mazina ne MC Mashweko Ngaburijo kandi program n'ekibozi bitu twendeba nywani bitu aba Gestic Technical Services kandi abo nubonka abari kuteka musente nubo bamwe abari kuteka musente kandi abo bakugira ngo iwe kwenda kuteka mizi ningashi tails omunju yawe ejo yeyombekiro mu cyaro amashomero amarwaro nahandi ho naho kwenda kuteka ibintu nkebyo amaze na tails kandi bikaza mugiye bukabonera no manya abantu bagenda bateka tails zo munju konko shanga ezo mu kinabiro yaziteka mu sitting room ezakweziriza sitting room yazito mu kiyungu ezo kiyungu yaziteka mu kinabiro mwene bintu nkebyo konka bari bamanyage bamanya ngo ezine za mu kinabiro ezine za sitting room ezine zaha cyetantaro kushanga umuntu uri ngo mu kinabiro ebe bintu byo rukura ngo umuntu yari mu kinabiro yananaba yatera yahendeka baba takumanya tails ezbako bashemere kubana batekamo kiretera butanduke zo yeshanga bamwe bafa abandi bazabitanda ninga abandi bahinduke mu atarayi wagamba usasiro fitamu karanguka bakama ba tukatwina umushija enjoye kuyagwire hati ningira reba nkenko ko yargo mukije ayenda ngo agire kanga he etaka ezo munjure ekakora ki ekaza kuzo munjure ayina manye ngo kufa no kufa umushija kaya katumurtoke ekitumba cyamutegura ngo kuyagenzera tutari mu cyo hati bakamuzika so umuntu araza kwata tetairize starizo akwata tetairize zakwenza omukinabiro askwata umdayining abantu bagwembe tansi bakaba hata umuntu nora tairize zekinabiro obwire bwenye hine zindebere zibahine kuzukuba zihanzire muzita kutera ati ngo kusabuna ke kuzahona mizi hati ekigere kiguma kikwisi uja kwato kwate ohabye yabukuba ningambira abantu uja kwato kwate dining hororent dining kama sasa natera uja kwata tairize zekinabiro ningasha washroom ningasha bathroom ostom living room ninga dining no mamu ino bwana buto kunyara bukushesha kakwate kashesha afro abantu arge nko kwafutayira terera yetera se ko mariyo ninga mino garijemu abo kaba kandi inaba akafuru abo kubasa kutereza enju yawo so mbene hatiwe kera ba Gestic Technical Services abonu bakafuru kubasa kuterereza ebyo iyo ryo ko hare otene ko kubasa kugira ngo basa ko muri imbara kubakira no basa ko batera namba zabo kandi base ko nogamba nabo tugumize mu aho hati twargo mu primary level twazo mu secondary level twagiheza hati twaza campus aho nenga sha university ati nabatakumamba kuri Tata Bruce mbagiye mutisho nyonshome 16 years of education 16 years myaka ikuna mukaka campus kuwari girokwe wisha wajoiningira ka university yawe wahi watandikire kugeta nazaho university international university 5-star university Bishop Stewart so wisha watandikira Bishop Stewart konga takagire ko nyenda kugambira ngo abantu abinji tugamba BSU ina abantu batakumanga Bishop Stewart University niye singiye kushoza ba engineer ba lecturer ba mani ba celebrities ba organized batakurya school fees wale bo mudoshomye Bishop Stewart takubasa kwitabira abantu bona bo kumanya abashomesa abanye na munongo wono zo mu mashomero mushomesho wa Bishop Stewart ni quality nambe hadi nyonko na nkashoma Bishop Stewart ejo abantu abinji tubakukimanya bamangu abo kohorana menzana content konka ncyanche gambo rujungu rujunganye rwe rice tache gambo rujumba koko kinde koko tagambo abantu bategatega ngo kushoma no gambo rujungu kandi abishikire ntanche gambo rujungu yatuno gumano rugahitano ihero ihero rwitendero rugahitaho ona nimbura amakajungu takura wata horwakire ona nazanka ya shisheri mistake me afidi chicken and basket what did you do me run away ona shon matarte nebo kumano garka mecho so najana wisha wayene watwara kosi 2015 sina 6 chintaga sina 6 ngacheze kumikuna nena then nazo mvaka no mano tendera nkwikumenena last paper jina ko mu December neno taho mu kubanza ozum vacation ozum kwa mnana campus so 2015 kwa mnana na joining Bishop Stewart na shoma course na ira shoma erefo yenyine ko twire nanka cyo ko twire country na budgeta budget ya geography economics agriculture stroke submath so wagumza mwagenda na ya university na specializing mu economics ati nyobo kundande mutebere ya ohumure muzeye ohumure je no businge hanga ayi washoboza kurinda akumuze je ninye nakubeni kuzombiye ko government kijabiri
so nyona DM Swaga DM Swaga ni economist CEO Nkore Media TV twasoma class emwe ni mkani musoma ko courses zimwe na ko course na etana yakeri economy and management ari anje development economics so kukamwena mkamuri ya BSU ati usasroga okuraka bani na kusingo bwira nagamba DM Swaga abatakuma DM Swaga ayisimbira Rwampara na ndobwa ya kansara RC5 district azanwe mukama wa wokora DM promotions no yabanze kutabye shongoro bya Western Uganda Media kanwe mukama wa Nkore Media nwakorana n'abana aba so azogwe nkashoma nawe mwene sina ndakugamba ninye DM Swaga ninye nakoze cyafa ya campus yona tukatu ryo mukosi y'intu bageta QM quantitative methods erimwe bibaro bingi hazanye babikandi binteganisa nyunkanta njangwe bibaro gumenka chetamo so tukashita exam ntine kinkumanya nakopa DM Swaga kuruga nkama amazina kagehandikira natanka ansa yo kubanza paka muheru kugambe cyabireho nkiya yonkaga na munana DM Swaga yonkaga nemo kurugobo ya stopping kumkopa kurugobo ninye muntu wo kubanza kopa okasingo wako pakano tonjire mu kintu cyona den ndio mishoga kamera obungo pejo pepa munsasi ukakopa DM Swaga we mugaga na munana ya musaze mawe ngwako akakosi ntikamwe nshobwe nkopa akokopa nagona majesi nekintu cyangwa munonga nyoni yenanenga ndabona na chuwe mwejo kunde mesa kujya mawe aje naza ya nagwa agwa kantu kamwe bintu kandi mbimanye ngajya ntikanko DM Swaga mwana wanje kai n'ubwenge ranka yamuyamba kamuho ubwenge sigatubusheri kamukopa nkamukopa maye no kopa na yo nkaga na munana azejo ne C+ we nkaga ne C-. Akanje ati yaga to kwijaga kakura kipepa cyane no bokaba ate turunya yaje kukigambe bigumere bwa byahwire kuteganisa akabyahwire so kunkakanye mero mukamera munywano wanje nikunda munonga kandi nibinge byo ebitweyombe byonyombe cyane nanye byonyombe yebare kunyambo obutahe muri abaziri so webare yaga wisha wa joining campus wa atokweshongora wisha watandaka bwireke bwisho ko kiri ya campus ningo ko kandi vacation no bushoze cyeshomo cyane cyo kubanza magenta kigendane tereze makapera kaje ati kishirwa ngonya bebe no gendo jwara nako kaskat ko kweshara waba no tambra onyo mumbera orufuzo ragara etute tonya miruganyita mwenke bivuge kanye ndakutera runyafu chinyoki nkanye shongwa Bruno amashemerwa kandi nye muntu okwanza waba ayishozo wa Bruno kargashemerirwa nubiro Bruno koza yo wayishonga atobwire ubwe umurundo gwawe go kubanza kuza mu studio then hari ya Liverpool House wa Alpha Music bahamu Alpha kuzama mu rugo kubanza kuza microphone nkeje ugire kweshonga afutara kugira ngo wogere futaya yamu okay huruta studio mbere je kafutambura mebe bitu kweshongora akaraga beat yo karaga nkahe iyo bikafutambura bata atinya kita cyabire na Bruno na hatetana papa Bruno Alpha Music atana achebuza nkazayo nyine instrumento yejo runyafure keri hip hop aza tukatwine record tukataho ahufa utaho beat deno recording system recording kuyaba chura imangu nzafutera hita tura start following aje chura benje muteramu akara mu manager go mu Tadson haja tabana kaniya na tatu nyane bishop set bo bagiye bembire beno bano ba star so kubade kuyayombekere beat from there muri yejo akombekeye tukaza hari abana bwa pressure nganza kuzoshanga mwene haza nkihembe yeshomwe ati twebuza Bruno akamara ya msharatse mweriye nungi ukayaza ko yari ngije standard nga ekesho mutikayigaga mwe mirundi keshatu na hate cyecero heje cyo kure hejo kiro ne mirundi eshatu totinde ibyo twako ko bor free bakwagira hari abakuta microphone kitamo umuzi ati nyunkanye bwanzina mbura kweshongora impura kintu kimbyara so yejo challenge inafunda atwires match so zikeshongoro kikaide cyawo wenka ninga ino ndijo wabino nyunkanye shongwana mwana wanje Ian Sagibo no gwen kitkatwine ebo yitu no ma tkantuhereza za rebo IS Music Ian Sagibo Music ya kanti eriyet neratiwe ati okano yeto huwiro music okano itayaga
so ati yana yaga nimu mayiro mushuzi cyeshongore cyo atwumwakira mu studio mwakitahinkiyo obwiro uko kandi nakuze ncyanke ngambe nk'enshobe zimwe kugira ngo abana bato baturebereho nanubwo twandikisha kandi twandikisha baburu twese kitera bishyo mu hostel kutwakiye tukatusigira bishyo bategerize bishiki bo kurenga kamu bari mu hostel bategerize mu room mu bategere turi ba star mbe ni mu mukamwe kokorebo musheje yajya naza kushaka reka ze kurete byo kurya bakasigara mukabategereze ni umuntu ko mwagambye batwaza ku rukodinga singa kata kacheze no kucheza yakikuye kiteza kugira ngo tutwe kitwo mhufa tera abanywana bita bishike n'abanywana bita bashemera aza batshunga shitike nate rapeje bebe no gendo jwana nako nganji ko benea n'umukesho cya mukuru wanje arije let's make a couple etari mu bisoko nkubagire nkoko tubere koko sagara kukwata ko kakweko gambako biri gupfa wenga biti atabuye ajyawe nkweshongo z'uruganda yo kwata mu ruganda yo kachi kashi nzeze nshobe nanyize gamba nujabirire nota kumenya cyo kwena nota kumenya kisheme gukorwa meme yake yo kwena yoro kujya tumana ate yakorwa nkere kandi mbaka ka miliyoni nakugambira ngo imyaka yo nene tegasonje wambuza ngo kwakire wakitaye mu mutambo promotion atkachi kitotaka kufa promotion kandi wenda kuba bakabe mbishiki kujoga bishiki ati twanyida mu hostel no bokuno umuntu ne kunakutire hufasha munana atakuja atstar natera hufa uriyo mweshongozi hazezo nzoshobeza atezo nzoshobeza ebyo nibyo mwabiri mwenda nkimo imyaka ati ne kindi kimwe just mukamba mukakunaje kwa project ya kabiri ko takubasa kuntwara umwe project ya kabiri keriye bageta zinam dancehall. I wanna see you shake your body. I wanna see you roll your booty. Zinam dancehall. Zinam dancehall. Orinyankore, omurinkore tkantera, nkani intera. Nyaro bunyeshonga Bruno Karum studio. Abwa mashemero. Namunonga ariye. Ariye azino. Ni nyotya, ni nyaka, ni jomuste, ni mbaruka. Western table tugari chomuka tukore namani tukoriraka turijariye bebyakabaka manya wantoneka YAG nyeta master Mike ndatamia superstar nyeta rasta ninga pasta let me call fire bandem ejo nibajeta zinam ate cyeshongorecho nakitera hati nobwe nabe wirobo nkaye nkanishongo kunka nobwe nabe ninzana nakitera na sound Bruno cece cyara kachimhereza so hatwakesho kwayeshongwere mwabwo twa bastar ya campus bishop tete tukana na cyo bakamba tumanye mwabona muka atobo mukamuza musango bwire mubona muke baramuze performing abo akaro ekina hariyo talent search because harona 211 hariyo talent search akaba mu busiki bw'ekini hiro cyane Westar wampara so kutayetse zo mukina ititaye twine twatwine sente namunonga munywano wanje ogo nananye kwatu kushanga muziye twatsineza baziye kwa munywano wogwa kiro aruha munonga kandi yatungukire itokutwaize kushoma campus buri omwe hanga yatiyamba buri omwe yazo bashoro mu ihangari stwagoma mwena mama muri abanywano mu connected mwaguma hamwe mbasa kutekateka ngo muri je musisikali so uriya yaza Israel nanye nazo mbyeshongo byentu hoku ndizo munywano wanje nawe yashwe hariyo yarye Israel hariyo kwa inente famu yakuze hariyo umuntu naza afite umuntu nkacukumi okay hato weja wagumuzamo aho mwatanka kweshongora mu mbara no performing amu konkatine muze kuchimanga tweshonga twena nkoko kundeba ngasoma naheza na graduating atakuma kashimba kimanye bakimanye tubanga mu ndiyo just kufisa no mango kweshongora ati to abantu bakutureba kunu ahana ata wakigambira kandi kuburuze kwaho ati we imwe abana babiri bashoma muruko rwumuka kandi mutakwene ngo bazire bakimanye ati mu school fee nanka sente zo kutwara mu studio adobo Bruno kabashoze twarabi kandi abeshongo z'embazuba ebyeshongo kwa bariyo ushanga abeshongo baringa 50 bari ne project ngo kabashashire mutware 5 tukadugishashurira una Bruno cyo na papa to kukimanye ati mu sente mukaba muziye kandi zabazire ati umuntu kimushabe ati nyo kimaye cyafa ikinde kinakoze kinkushabara hanga sasire muzee akata kampaka pocket money kongera mu center nkashomana rwo P1 tuwo mugiga kugira ngo ine center kugira ngo no mugiga ngo kugira ngo family welfare kunka wechi school fees akaje kitiza rwo P1 kwika a investor mhe kuna menya tikashitwa pezo kuriya
atonondezo kurya ninga school fees tanezo kurya ninza tatu school fees jimpe no banze ntungezo kurya rero jene ati ngenda kunkati no boyino anyondo bucura nkanyine mawe anchigashuka mukyo agirize yakushika so mena to mun huwa ato mutakosha ati nyanyanye chinkwetisa noja nyunka a campus nkantero bajangu hati nibenda nyine nkahanda utezi kwenda kufotokopinga sikwe na kemtware 3 kibiri bitano tinyunka mutera mugambire mutwara mushanju 15 na 3 hata yayebuza hona kuyananyiba rero kitabo kikabe cyenga 3 yachiteka ngo 15 na 3 hata wakwata pe mutwara munana anyongera mungeza amanyangu hati chimujya ntasho anyongera mu mutwana ngukampa mutwa mu na kantine mezo kurya yambuza nondeza kurya ninga nondeza za handout nicyo chikuru hati hotel ndachashwire kare hatukata kuma unamutenja bure yemtwaro keje hati wo gomanuzo giteraho konka putare twije tukatuba twahumurka koshanga nkeze byo kurya muziye namanya emtwaro nka yono manyangwe obibya n'umuhasha tureda n'umuyonka nkaga nzi ndikushigama ngo mukikosa abana ndio nimbahereza kugira ngo ninza kwiza mu ishoka gambera bwenshi so ushanga ngo rent namanya ngwino rara muwenka kandi nyo sharing na mutayi wawe atushanga bona amangu na 25 semsayo no shanga no rara mna mutayi wawe atu no 25 kita so mbona town ho abero bihebe sente zo kweshongwa wija watandikiraho ana mwana wanje kana rije second university wagiheza twayishongura kwagiheze 18 bakurekura amanyatu wazo munsi nazo munsi kana utanakorera byafa tukine byo kugira ngo hati yaga no tore nkana shora wate waguruka gate hatebyo byaho byaho na campus bakata kugira ngo waguruka gate ato wikwarigiraho wazo wa enso watandikiraho nashona DM Soga yazo mu promotinga media aho nazo mu kushura amashita natende yamashita ngashora ndikanye mu mwana natanga kushura amashita aho amashita gente kushanganye no kilo kanzo wa mukamanje ngiyayo ngira ya horsele inta kwenda kugamba ushanga ndi hati nyowe ati nkantinde kushanga ni mangu nshwaza kutamuza kamashita atiza ramwe katamburamu na mnywana wanje na mkama witu kasaga kanaga kane mtu amushanza amago nyenje get bakaza kunyeta kana arabero omuchishungu nakoze sente wagenze umkubaza kani ntiyanchi nziza kunsha kumkakuna arebe mukiri mu sente akwankataha garfino wanje kashikara mbyatuze out nimutwara mushanjwa no biro ko twari mutweta no mukira bushengera abanda maruka bayo osiga wabe amaza bavari yokonyo babaye yanga kumnango so hatukuwarigira warga campus natanga kushura amashita umurimo gwatandikira watandika kutembe y'amashita tukatuyoma wamkamwita gagatira horsero hatiyo kigawo wagaguza mutware 2 ubwire ko gawo shasho ningo wakara yaje atinyo kira mbani nyanda ubone kiteka hatiyo boguze 3 boguza zinga izarenga munizo bazigezaho akuko ni mande kuzagareka ndukuza kuruga mukugena mye kana atanga kutera campus nankurabye na numbasa mu group so hati wazo mashita kuraje mashita azana atandika ibe byanje byo kuzokombyesha ngo byentu hato mkamanje haho nabera muruga nafu no mu electronic sa high street opposite na yete nabe nakora amameza abiri ati nazo mbukutanga bakabanyita kampani bitongore nkebe mushibera game ngo ndiya brand ambassador w'ikitongo cya RS recruitment service ahitstama nchereba aze bitongore nkebe kapitakize kuto branches zo kushanga twine kuza kampani ngo kwa bine branch hata bakora interview no just mu yanditse kuzanka kuza kampani hata kwamba kweta buri zoba hata nyono man brand ambassador w'ikitongo cya RS recruitment mu Western Uganda chiriya harugaza ahitstama yargaze nyuma yakatari hata biro bukapitaro nkebe kapitakize renka kumwe hata kashanga babo kuntera cyo wahika bakutera ngarkai kamanye kunaje kugarukana ingaruka shanga yatireho ndijo mushiki kandi abona ho kandi nyora shi ayibambe so hataho wija aburiyo nogeza kwenda kushora heru kugiro ndikwenda kutamba-tambura hataho nkanye shongwire nabanywana banje twayize kushona twajyangwa twabirebe ngwe tukora tine bitwara wakora ikintu cyo nota ine magezi mwe notakagizire magezi go kutansa kumanya ngo yece kintu ni abwenki ni ikikora nobwo kubora talented nobwo kubora iki wotakamanya ngo agwenke kinde kino chikora atachikwa mchakujirunga kamwabere mwine DM Swaga kandi ya promoter munyo kanga nwabe nabe uploading na waka mukamta kwasa kata promoting ubwiro hate umushomesa yabura kutegeka wategeka mnywana wawe mawori yo myaka ejo na myaka yakwabura no mwanga ndoba no muri akora kuzara ninga ngo kunje kuzomse yabo cyategeka na wakana ishonga DM Swaga
pate yawe ramera muramwa tena turi out competingira media so hati weja waheza aho turwerera umisha turugumizamo weja waheza kuwaherezaho wa shora heru na shora na mwakaki umwaka tinguza kugamba abantu batinya kusubira konka nkashoraho after covid yahwiremo twaterire no bururu biha aho yo mwa na shora imbere kafutamburita heru ugireyo urigiraho utwira hano murembara okuriro mu tokashoraga district egi nibora waberuza hayi konkoga kumu atuweja waza heru ibagambo wazo muri harabo bazo muri ki ate eje mbere kafutamburita kandi ukabanza mu ihangaki kwena je nkabanza Abu Dhabi mu UAE je ya Dubai kunkati mwe natinyoka kwesha ngende cyanteganise kugira ngo kan tine sente na Argentine sente kunka kwa naone byeshongo bintu hana one bari yaho kine cyankanye kandi kagenda direct mu company kuza gukora ni mai ata agati yawe na babosi bawe kuri kandi bakosora jungu ninga bayate Africa niye kwansora jungu wachireba baya bari y'abaharabu na French yari French nanagambo French rwabo hato na nyaho ntundu ko niyo kabano manyo harabu nabana bagamba rushungu nabo bagamba ko rwa tugamba nabana bayiya kujya wota kumara harabu nabana bagezeho gamba rushungu so kuri ya Chirsimpe cyarango gitujya noza kwetirika kugira ngo uzo kugara baki icyakura byicwa watamuna mu bagamba bakucenga kana bo kanshomwe rushungu rungamba no benta kugira ngo ningamba biya utari kurita mu kamera ukajungu ni communicating buri magamba bashemera so hatuwisha wamanyira mwatandika bakomushara gwawe natandikana ngandi je kunna confident ya affectingire byo nebina binakoze nabigurize so nataka kushashura amabanja biha nagaruka nakora porampora hatanke yo bwiro bwabiro maziriyo kuza kugira ngo ugarike kunu kwagarikire kunu anyonka nchira kwija numa kuna chireyo chine cyo kitwa icyo tamanya kuna chenye na kutanika no mani nyinyi atanchire content creation serious mu Western Uganda so kuwakire ate wa content creation comedy yes na tera TikTok ejo 2022 keriye yanje na kanyi no mwana kashanga ha umwana no wa Kigezi Himbi King wakaya chikwasara kutranslatinga movies are star ari Kigezi ari representing Kigezi Western Uganda a TikTok aho deno wabaye naho ndijo nawe watandikire ni to biro abandi bo kujwara bushabo kujumira na live wabe na wakora content akari ishort mama karesu ari kuba kana agite kata kuna TikTok akachita Facebook de nabandi abantu babiye download ya babitaka so na wakari media car active nito twatandikire tuti abantu bashatu tukakora content ni na research kwa eta adding sounds kutamu sound gustamu nanko clips mama nyabo ninga katonda wanga bikabita kizobo nkabwa karwaga binama biha so nyina kushanga ngo basa spicinga video ugikore yero no monko ngawata mu sounds zongere kushesa kintu azejo ne 2022 hatukina cyenda kitera hato muntu kuna benyenda kuja Uganda na company na kwantaka futungire send bakumpa vacation kasho emergency umuntu ajanye tag nyenda kuchakaza man ati ngo muntu wabere na ishongora nkaza kuruga ate china takagame nkaza kuruga campus kweshonga nkurekire kwa wakurekire hati nyo so what comedy yo kwa nyine policies zanje buri mwaka gono gwa muhera mukushoba nana ni ngorama nyanga ni ngarera so kuyakire kuna mushanju yona kuna ate semester ya muhere kenetana kuna mushanju kwaho kwa munana kanitana ka semester yo mwaka gwa muheru azo mwaka gwa muheru watunga ruteki no weza ku affectinga no ta graduating na naba bose noza kugenda so atinka kugwa chebe bintu twabirga nadi musoga twashoma azanya no umwaka gwa muheru kakora first class akwanka koraje kuje ngo ibinka koraka nkati nanye kundi wakati so nka okweshonga kakomye kubi kuna mushanju chishomo cha muheru mbacheta no zaruo so atwa wakomye ko wagumeza muwa atikwa genza kwa planning ekende kuna ajao na planning ibintu nari kuza heru giziramu aza kuraje heru nazo mu comedy atubazo mu comedy bikweshonga naje wacenge ngo bazo mu comedy wayeta mazina cyata mu comedy wa branding na nkabanza kweta yaga Uganda official biha kuna bende ngopte tant branding na DM soga yeje ngato ine kufuna brand name then your character or yaga so na akora waka ine nkore media TV nyona ya mpereza ankore TV so wakora ankore TV then yaga anda ankore TV na character ya Bruce anda ankore TV so jo na tankanti
Bruce weje bamutunga bwereke wobo mukaza kuza ibinde binabanze nkanta ke brand nye takabire bihe binabanzana kabarungi series nkeke so kuna bendiyo mukama yankoro mukanwa yaje tiki cyo kubasatizara mutabana wawe namuzara namutunga gatera video kubanze kumibirabire nebirka kibanza cyo kwakana yaje kugira ngo ubona buzima kugenda ukanza ho kana cyanyagura wena hato no mayabona ndiyo kwanse ntatonya namutana mabebe kura kagishita mu cyarengeje abantu batakumango ngo mo standard mu content creation ngo basa kugamura nyankore nabandi bavimbe bavimbe so twatera ejo niyo hit ya breakthrough ya Bruce Comedy hata nayongera yo kugira ngo jogara kashomero ya aremiro wanyine kwa kugira ngo naribo mu ndana myatinza kufiterenga twatandikaho namusindika ishomero yakora amanyanga nambinjisa twatandika matandikiraho tumza hagati okesha watereza mama kuro murukutwereka ko mwangene ibona Bruce tinyiraga bahirize no yaga bahirize mwayomba gaka trending between iwe hagati ye akagenda yazo abantu wanje yazo amon baganira so hati ubuzubuka baburigirehi kandi hati mukesha mwagaye mukesha mwarusotenga yebare kumbuze kibuze cyo azizo kikabonka weeks bigonka kanye nicyo kinte kirasasi zo mu nsoma ninjye inabaye bamuzoma umatu kandi kinkusimar kansara amoni akamuhaburaje kazamo no kumanya Bruce nanondi zo mwana sales funnyman na zararinda berekire Bruce umusoma so nkabantu benda kweshengereza umuntu kubasa kubagamira muri yana mbantabo kandi yonkana aza kumukwereka kuna heza wakantahera naza kateretse so baenda nkati kugira ngo beshengereze kumanya Bruce beshengereza abantu so kazamo yamuhaburaje ati muzumva YouTube akaba nagirebere kureta $50 ziha ikinkwenda kubuza kwaho ahabwa kiwe nko muntu wutwire nozana nawe aho abantu barukukunda ahabwa kitarukwirga yuko amwereka mu kamera usha abantu bakunda bono bamanya batangu numanya abantu noreba kugira ngo ito ine waka mbomba mawu nyoti nyine waka ni mutano wa achina zana wenka ati nyona antamjiyo kamugambisa ninga bo wakuba nanjo bamba jangwe bishumo kwera baba jangu tinde muntu barenda kumanta nyigire so kumwere ko mu kamera ito tukuza kutungo go mukora na wanka Bruce ekeri kukohora ngo bashara nahanda ko muntu kwabanko kukora abantu kuramya mastane nakora sacrifice yes so tukasacrifice we yayikiza ati kukiba kitakureta sentence kuchanginga amagara gitu takakira a brand kugira ngo eji naza kurwo mukamera ni matakira muwo indergaye akwatu muntu waburijo no muntu wa man no musirikare ni captain no mahi so mbona ubona guma bahaye batega ngo no tukakiteza twayito mukago hato bya yasisikaraho abantu bakaba mutegatega ngo hati nabambire nkuko ni shora nimbano bantamusente hato yategatega nimba ni muryamo yande kwa mato arumwana Frank DJ akategekeri yategatega ngo mani kwachi ukati baiza bamutereza kunkati na hata kimkata kakayachigama yagira ngo abo kwamba jangu nyijo mu kamera bona yacho bagiye kishuba tubakungunda kono baenda ngunzo mu kamera bakayize ngutuje tuza university in baenda kukigama nyoni na enforcing ni mutaho abantu mukadeje ngo tumuturebe muturebe ayitu bashemerize we no mai na Mariona gambero ayitu bashemerize tukabashemerize myakena bokusheka akwa nyoni ne cyafayo nyino mwana akar Dubai aine nawe girlfriend we bakufuna off bakabaje be meeting kwe bari mu hotel njaka yarga kumwobora so mushiraza kunaba kaza kunaba hati simuyeme guma gachitana no musharaho ata abanta ikishube kibine ya Bruce aho Bruce no kwana ngambera ataba kujya ngo kunda ngo twenda kureba ngo tuberete mu kamera tunu babi hata abantu nimba manya tingaka ya bantu ba kutwihamura ata muntu abako muntu yakunda kintu kumanya je kuko waze ngo regi zergogo ngokubagambire trusi ngutuza atatu bajya ngo dadi bakakuforcinga ngo ntwara aje kumotera abantu bakigama nejoro kandi nyije nonta hontu zana ndibandeba so ntahita ikirize tukajya ngo tingwasa kumureta mu kamera sitaka tungire kinte kikwasa kujya ngo YouTube yitu yakureka shangana leta miliyoni 8 tumureta kwa tatakine kikoche tukombekere kuza kumureta tukombekere kinte kikwasa kujya ngo hati tu inspiring umwana atwesimisa kujya ngo narabaka randije kikarese sente zkweta kwa ntushemeza abantu
abantu bono hora kushanga yakubugana ngiyaga ngurura none data yanye no gishi akinyo yo no jangu nyokwemera nka kushemeza buri mwana abasa kugamba cyo yo ino kwasa kora uko kwa no sheka ino uko kwa no shesi abantu ino kwasa kuchikora buri mwana akikora tene urukikora umushawo wabashanga umirwa arakuraguriraje bano mangu service yakweje tuburiyo buguraje basa tuburiyo mu kukwereza ito kubashemeza akucishanga ngo akagira ngo iyo cece kwanjye kushemeza no jangu namani garahanga simarahanga kumpereza talent yo kushemeza reje cyakora tiporo truth matenure injiri ya Giovanni ya mashwe ko nyowe kasara amoni ka China yuko ro muntu wa yanga talent eba kwetiwo kashangwa najya mu mashwe ko nyenda bano mangu yayipo momorahanga mbuzo tabwenki ata mbuzo tata nyene cyo one of defining umurujungu no defining what is a talent what defining wajangu it refers to a natural gift from God nkahi bakugira ngo murushozi bajya mu kirgo warahanga enkirgo warahanga cyo kwenda cyo special cyo cyumasa ngo hati iwe no warahanga ko mu kika cyanyu cyona tayine uracikoze mu cyaro cyano shakarmo no shaka kashari no buri yakuba nkayihanga ushanga ngo azejo special cyane ko korwanga ngo mwana tegei ushanga ngo nubabanize kwirikanga umunsi yona akasiga abajungu akasiga buri kimwe konkuwa batine wawe cyoze ngo akacihari azeje kiciri cya buri yomo yotakajya nguriyo mwana asa kuzaho mu kamera gambo sheki cyo kora Bruce nashisha abantu akora ki Bruce ikintu kwenda kubuza har Bruce no kwari kugenda yanazana agenda agamba abanamnonga abategeki abazuma bamubagira ki abagamba batakora abazuma agira ki tino kuchikwiza iyo nkibo kwiza kuteganisa muko bateganisa muko wiwe nawe ngaba kashanga abantu abarukuba nagambaho bakabasa kubana bija tukakireba akana ajuma batakora abantu mukatwaza kushanga ko mu Uganda eituru muna Africa waenda kwetu arangu niyo sacrifice ukafera siura uzherarian ezo kutera kujango rye kishegeso kazire katera MP njabrusa kana mwangira kujya mutakora abantu ungani namize tukujaga kajikwa waga jikojo yikore wenga akonyo bakanteresa mbajyango anka bagenda kora ninga kakora video konkaga mazima abebembeza bitwine na nensi yona nekimanya muno bakora abantu tubakora abantu nebeshongo byentu bare omwebembezi omugashogo omwebembezi kutangira president na MP nano hatkamaze kweza omugashogo wa MP oro muntu yakujya MP ngutwa gukora ruguto rwa roko government rwo MP honorable MP member of parliament no muntu okubaga ki epigeno so cyubasangwa iniraka iraka nkoko kuba ngati yokuwa okukuba kitiro mukayanyu ukagira sente so ngo ine obushobozi bwo kubashakira no bwo kubiyota bahire no basa kuba connecting ngo barondere mirimo banywana so MP oruguto rwa kashari rutakoze rwa beryo mu budget bakagiguruka ninga bakazirya yaba ryo mukozi nabasa kuza kuri yo mu government abateganse nyo ruguto ninga tanche kurabo muhanda cyanoze kubasa kureta budget ejo bagishurije mabakamenye tararabire ngo mwebembezi so kwazanka LC5 waroko government ejo budget nana amanya bityo sente za roko government nazimanya zikudishubidinga zita zakoro ruguto ruhanwa kusikuru rezo so ka atore kakubaza ziko yeme parliament yana akunda abantu ka MP wakashari naza yakura terejo ajiwa ko namanye ko rwaine nagamana ngo kubasa kutera na president akamujya ogumshanari ya sente zaki nguteze gombora nabasa kuzumanya dene kinda bebembeze bagenda kumanya usasiro kuzum politics omwebembezi omuntu wecyaro umuntu waburijo umuntu waburije cyakwetaga takwetaga ngo ejo mugurire entebe uzitayirwaro ugure entebe ustomu cyacho gize takwetaga ngo shakare amashomero amashomero ga government cyakwenda ngo wazayo mushakire obortiro rwentunguka hagatiye na government leta mizi leta nguto nunji leta amashanyarazi shakira abantu bakora barwaro yo bindo mumerekere wabo inortoche umuntu akareto ruguto rurunja karabya ucyo nyuma sangurore neza kwija ebikureta ebyo koso murtoche neza kurkaho amizi taperho umushana nke cyamizi urtoche turayo memba kora irrigation cyobero beja bakeho washije fama hatu notanga kukibuze abina mate shara cyacha yo mataper yahiza arya abwato ente zayishero umushana amarwaro ama embazeriyo cyanje mayisangu wamhereza amana go kwekora so ko museza atungukire
bono bakora ihanga ni ka family yes wowe ne kanungi wala akateba herno katama ushakira family yawe so washanga ngo ebitwine umuntu norga nko ushikaha ushobora konka kugira ngo umutari inteji kishinaga Bruce na hato kiya kiwambuza sikweta gisango nubwo akota kunda government ngo ko se talent kugira ngo zo kujuma government ati wabanza ati wamuhera Africa tekashikire wakugira ngo beni wasa kubona ndakufa na munonga hati nyonga za kushana cyane sikweta kureka no basakosa iyo ka platform kacheka yoni yogira icyo impact nunje wa leta hati nkito comedy na ni wori mu comedy wabano manyangu nyowe nyino bujurizi mukabushata ubwo kubanza comedy yanje na mutabana wanje eratambireho umuntu arba kuza kwitana ndo mu room ahabo kucitingana mbuzo tawo bata umuhagizi wanje ka Dubai ine girlfriend bakufuna off bazankai hotel njya kabine bakarga kuno bari nkabafuma baza kweshubura so kwa yanaza kunaba umujo ari mukinabiro atasiga umushya kitanda isuma gisiga hato umushya bere simwe mushija shanga umushija nagamba no mushika Saudi Arabia ne besinkire bishani hato umushija n'ikindi gakuza ku Rwanda nkai hata naza kumwereka atoguna gaza jimutere gwanse kwato mukugwanse igura mene automatic mene igura nka TikTok hata majigago haba for your page aro video yanje je yakone Bruce kujuma kone nagamba kone ati ni ukombe bero boro muwa konja tema teme bukachoka ko kombere nkaheze ngo azigo bazibana hatu bemba rwara basikana kungo ka play injire baka nomira kali ya Bruce wahurira joka chamatu atabo kangana nabo benda kwanza kufura mwene bagwande kwasire Bruce yamujume bishegesi umushwa barena no musigazi batanka kusheka mwene bargaho umbebe kwase banza kushitama kitanda atubawurikiza kuza kuriza basheka kwasko ingata bazakakone akakibweteri bakaza kuhendera ibyo kubona bebere umusigaza kanterera yaronde nambanje yagiye no wamane yamanje wa Abu Dhabi Mbroni yaje ati nyenda kumuhiza sent akansinche mitono shanje 3 550 yaje ati zirye atubitana katame byake tikumene njorezo kuzia atomukazi yanaza umushya pe atkoka video yantambira ati hatwarwe nataka bimburuzi atana hat so nobori yaho yose syo muntu yanandaka kwehanika ayegwa ati mudi yo kwehanika aswitchinga tachimanyiri hata umuntu yashemerwa yijwe tumushatana ni kwitira kitinski kiboniye buzuma wale so ito turyaha mugashogwita nugogo no kweha no kushemeza abantu nimbasa kushemeza abantu nkebyo ntagiye kujya ngo ninye naza kujya ngo nzahanje me president Museveni so ncho Bruce kitwastopinga yo politics bwo kuwambuza abwire bo hati a TikTok aba bafana banyu ba TikTok nengashe abahagizi banya batiremba followinga TikTok Facebook page YouTube mu binire plan chat chinkwanza kusima nga chat ni chi content y'umenye tubiniye plan ya mani abako tuyo nzo professional content nyine plan bankwataje bakansha basho mwene nangoranye nabakwataje ngakumanimba hereza bakakuna mutabana wanje bakamukunda of course ni star takweta kisa kubakakasa ngo ni star inyesheme kubakakasa nko kwa gamba baganya bakampa aji promotero nargo maji promotero kumbere kasho ene concert yiba icheza ngunjita ngambere kanitanga kuzana obuzana obukora ngani nyomba no nimutera mbaza kutanga kwa nimutera nguya natera house garo ninga yashanga no bushamba no muje byanze nimbuzana professional barentu irukango mbiti omukishara yanatera abantu bari yombashenye omukibera nimbereka konkaho noza kukibereka baheza kunkiriza ngumbenda kumusupportinga kwijaba kataka show ankai igiponenga university ene chile chinkwenda kushima azecho ine kumanya ira abantu kwe bakweta TikTok nyiga kanye je tinyondi content kweta ni comedian wabano chimangu TikTok ngwija kwa no murumo bagweto murumo wabano chimanya ngo hata no mu sente abaneze bakuye mu TikTok ne bakwereka heva kozire nyine banywana banje bashata binkugamba ndanje ntubine babiro mu TikTok ngo TikTok iba kumanya yakare ababo kusibana bajumira nabi nabo kujumira nabafuna muna sente nabone hene ko bakora content yazo mu WhatsApp groups zabo batense kibaze kuteganisa umuntu abikubona abahereza ki so kachi generalizing internet yo bwiro yo mziro rukundeba na muntu we no kundeba erinka talent ya Western aba imbategeka ngo wazo mukweshongora waza nkayo mu dance no waza kuba muyayi kuba marayi uba reji bakachindura ngo waza kuze no bogire gukora umuntu kutunga sente kuyambenka yawo kwetungura so hatina na media wajimanya ukasimuka no basa kushanga no aninga na kusinga ebyeshongo byento ebikwiba sente za government bashanga na afunga milioni 5 munozi ya internet yes nka
mpora nsakura busaninga so mwene abo kuriyo kwabo kuzara wa ba TikToker niko kire ngu okwate omutogo wawe gwagura umuce ugenda guteke ugutenko mushayo ningo mwondo ogusije waza kugenda kugora kumangu content ne yamani ngira kizo adakiba ningira kunaberenganira n'abantu bamwe nashanga kiba kuzarawera ba TikToker no kushanga unoreba TikTok neberoho munonga roko content kushanga ngo numwana uri ate nobasa kushanga uri hano mutahune buri mutahune ingore ya buru kine cyone roko oshange ngo umwana uri nkumurisa wenta ari mu cyaro ate cyo cyumukweta ane content singa nabandi reka maze nkwereke uri yo kuyangambe ngo oshange uri ya ane content yayine hata mbona shanga buri umuntu n'umukazi no hawe nari kubasa kuzaho hata wigurese mu muntu utakashangire mu YouTube na Facebook nushanga mu TikTok bakireba mwene common nicyo cyeza kwereka ngo common cyo kujibise yakamanye azecyo nicyabengi babere ne barebera hata bamwe hagenda hazaho n'abatine content ya mane bashisha hata mukishisha kikwatiraho na nito abakuba baruho mwene wenda kwatamikisha ndito tsitari ikinanye ndagambira abantu umunsi wo muturi abantu bingi hazarumwe bikorwa bingi mwe toraje kugirgamo utukangire nzo kwehanika ninga nzo kurzo mugehena ntayo washanga harumwa abo kwita abantu harumwa abarogi iwe KR TikTok do a TikTok ni platform yo kubasa kureba pasta ukareba abakujwara busha ukareba kujumirana ukareba mashaka mashaka ine content mwe tugire no iwabo nje taronda mashaka woryo murokora abo nje takuronde byabarokore so anabo nabo batakacengere ndena naba bakora content etashemire nabo batakacenge so to ine kujagingo munso kureka yoronda right channel yawe yosheme kutoramo twanzo mu ishomero tuza abantu bingi uko mwana mushora waize kushoma taina boko bwana bakakweshereka kandi bakeshereka bari abaguruseze de kikari mpingane myaka mbari yo kubuso so biyo maka chanoringe kiyabe nayenda na no munso munotora necho kuba noyenda kunga abantu bari judgment munonga nguke yashanguriya naje yobushana tegeteka mu masheko none naje warabshi icyo kugira uko wigurese mutse kushana mwe nanimba shabangwe cyo bakirijeho Poga bakirigira hata bagize wa Western bari abenje atibije bakikenga beje konkenye maho kikeje cyabaza cyaba kamaze kubato murimo ngaro tkozuro murimo sitambere nonga abana bo kwija hati mwe mutereze kitinsa mumanye ngo tukozuro murimo tukabateraho muhanda ishoko ya nyoni amasheko tariko makusima bwarebire nyoni insima abantu abatera umuhanda umugati nito guturoni nito gutera bakahama cyo kwatinde kwana marwe twahama twagumaho nito twagire nenga sha babatuterereho hata nito twagire kitwaho cyaho twayanga twakizaho kugira ngo nonde ejo nawo nyuma areberaho na wagiri na watwijo mbegere tubone kukuza industry yetu yaga ngeyo nko muntu industry ubwire bogigiremo no kuzana no gukora buri kimwe nemirimo yize no kona abantu abize no kora iwe ngeyo nka industry mwana uri kwija mahati kabiri no mugambira ki umuntu we no kwijo mu industry na munongo mu entertainment ajo ni media na talents yes aine kumanya ngo hati ebi umuntu so mutune kizu cya employment problem ibura ryemerimo ensiyona ngo abantu nebingi kukiremero merho so internet no basa ene talent aha internet no basa kugikozesa kubo murumo kiyo mu wo kukirebera ningo kukizarawa simuka kore cyo gukora awine kigerero waza kukitandika kumanya bwinshi wakitandika kandi ukimanye ngo hati ene talent ine kumanga business range yakwire kucenyinga family yawe kora so umuntu we no kwija kujoininga bitukora na nevante bakoze rekare otiza kushisha kureka ija kubobeka ija kuongera ke wale mashoka bena akikwaje wenda koze samu yogeseho kongera no tushisha ro wabena kosa content yanye mwe kamurana bamutata bonde akana ndakosa kizina yanje ankore tv yakagambe ibintu bitakubasi kankakijana hadi ya changinga yatanga ko hato shanga nunda ko bamuksheni je nanda kukopa ukana kupaji hata mwe byeshongo byentuha munobo kwenze ngo yumweto muhabure tekero so uyaza kwija manyabwe nci wija kandi kikoreje oyongereho aha community ni hangarito ito nito tukirire but at least wo base kuture myaka 3 nshabara hanga ngo atongere tugakentu ba inspiring tubatere imhanda bari munonga kandi abeshongozi mwe n'abari mu entertainment kwetorora ihanga ryona ni kugambira nti workwenda kurukodinga beshongoro basa kubanozo mu Massive Records kandi abona abantu barungi bine studio nungi mukama wayo Mr Pole nyashangwa heru so mwene sound na bero nungi na ebyoma na bero kuri heru
abihayuka bireta bebe kuba nibiterera ba Chris Brown ebyaterere ba AK bakatera hit zensi yona ekoni so wako Massive Records mazima ikintu bakikoraje munonga ninga shigoro kwenda kuze kwego bwa producer ningo kwenda kutraininga maraka ukashanga urkweshongoraje wazo Massive Records ikintu nikitereraje munonga munywano wanje kandi abo wano ndakubashikira nuza kwaterera namba yabo ya 07 8 58 abishatu 95 rero atsagara base kubona ugamba nabo turi kugumiza mu turi kwirukendera yaga twaganira kandi niwe bari kutereza obwire hatu kutubitira twari kandi warete kitungore kindi bakusigninga nibitambura bitandi kikora kita Church. Checha RS and brand ambassador Ankole TV Bruce Comedy. We are brand ambassadors. Ninga shinto representing ekitongole eki omuku twambuze njiri mu Western Uganda. RS kandi nicho echi nacho sister wacho. Chechi nchishoza abagurikacha intanizo mu Europe Expedia Agency. Then RS Recruitment Services kinacho ekitongole kitwaro mbantu mbarabu nankai kukonekinga kukore mirimo. So Madam Brenda kija yamshirira yajati jankwerezo bwa brand ambassador natanga gukora okwakashatu atekene kibana kitwara abandi twara abana hero umusiza bakirina ba witness buri muntu magona burigera contractor ho nkadizo twe twine ba drivers mukuza Dubai mwazo atudorwa mukaga mwazo rwa katano turyahenye na office za itshitami ino interviews twadnyana ibirabe na 5 twineho interviews za mail cleaners tubenda haza kandi kirunje kibampira bwa brand ambassador mu Western ujya ngushomesa abantu ngwira niyo sentence natire mu transport kuza Kampala mpaka kwika process umwaka kumene cyo kuguna amazira Kampala naho nguzi basa kushoza ba ondijo mwana shashure so watu eche kitongo bakacheta kunu ebitongo ebindi branches zezo zyo mu zona nibata mu registration yo ngatwa kora interviews baiza kora bakusina kankani konkano ikora interviews aha ushora utatire mu transport wori war kunjiro temba kuza kuija wori wakasharo ija kuija kora interview uri kuzachishayi so tukagireta just kuchendeza anshoza ninga cost cutting young branch ijaho kora interviews buri kimwe cyona RS kandi contract zuru kandi nyinyi zikija twine program mpango nabona kwenda ninja ninjibereka twine program nimbashomera mwaha program ni interviews ziyonzija twine ka wiki yona ibirabe na 5 byo kwezoku twine twenda ba cleaners general helpers na nakagorodas abenyonyi ibirabe na 5 then cleaners again general helpers same ibirabe na 8 byo kwa mukaga za kwa Wednesday neno rwa mukaga toke tukore interviews nazo zumwe cyo cyose mbambe n'abantu bingi babara bingi ben again tukake tufuneka gwa tufuneke cleaners bokuza Dubai ebiro byo kwa mshanje mpaka ejiyona no gireba mpaka program ne shuma so interviews zero kandi cyita kirungi ikitonge cyingujwekera interviews nezafsha zaza nezafsha no ijokora interviews then waiza kuzika bamangwa nguno profile wa umuntu mogo baza kwenjira visa yawe hatutarika kuronda ki magararu gaterire oine Interpol tukurondera Interpol passport utajina nayo tukuyamba ho kugironda ohira ka sente kaki mwashanga rwere senyiga yarwere senga nagarika yaza kuronda yaje twaza kutandika chi services ahere tubakwikizo mu ndarwere senyiga abakacenga mwakacenga banda baheretse mutakaja mutwantu tukora ko kwega twantu ha information abantu babene so brand ambassador RS Recruitment Services ekitongo ekishangwa mbara branch yambara rugazi enyuma ya Katare den na Kampala neshangwa Rumumba Avenue na Kasero hihi na St Catherine Hospital na hono ijadene namba wako anonde namba bukatinza kushitamanta kushome namba hereza namba urkwenda gamba n'ekitongole cya RS buri muntu weno oine urkwenda kumanya information na nabikutambura zero mushanju mukaga mwenda kina na mushanju kina na mukaga kina na 5 mwajihurira then connecting us shows akora ibari munonga turukwendera nani nyenda twara mu gishogu tubanze usime aho bafana bawe n'abantu abatirira bafollowinga ku marubwiro bubona nabakama bawe batirira bakwereza no manya abantu abari ko abana bagenda babatwara nk'ikitine mugashikonka abantu abo umunye nabere ningambira umwana akaye na content creator tindije ko mugambizi na yagira ati akavuga nawe mushiye tatu ndibisa ko kwajura ndibisa kitiri kwa rukusha
yena akari umuntu waraje we ogwawe na kigamba no yabari mu content namya tamanyato ko kuzara ate dukushanga jwere mpare kuzeno basa kushanga nke sente zezo nazwerira data rukure review muno ndi utakukimanya tubaza kushanga sente za rukwatagura data review ibintu byabo bimushemeza byabo bitambura yomanywa akabugwera hira sente akabugwera hira nempare za cweka so abantabo baza usema abantabo turukhendera abahagize bitu namnonga abahagize bankore media tv mashwe koko bina nkore media nkore comedy limited nayo netambura so mashwe ko munta ine channels tiktok mc live kabaka twineho blight no mweshongozika no mojo mu yemchemirungi yari ya kamera na dm swaga nanye ankore tv bruce comedy na nawe kuri buri muntu wena abeshongozi ba comedian ba tiktoka ba dancer Western Uganda nzono misho kusima nguye mwebare kuta rukundo mwebare kusimka kandi mukakunda abantu banyu mukabesimso kamanya ngo umuntu arabasha kuhereza muri nyankorero nyakitara mukamukunda ekeke twine tushashura kweke tukubashashura muri jangu wankunda abwe kimbe ni nkora nyine guma ni nkikoraje ndukushemeza so mukama bampero mgisha kandi muongere kutukunda Kore Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Kore Media vira nkore